Njengoba bengishilo nje ukuthi awevehlekisa ama-comment enu. So kunevideo engiyifakile izolo la khona ngihlalele nodalo wami Nkosi yami ngihlalele nesitufuza sami lana esinesiso esikhulu ke sinomuntu phakathi leso siso ngafaka umuntu laphana. So ayike njoba ngihleli naso ke isitufuza sami futhi ke ngilo ngidlalisela nje umntwana la esiswini sakhe, ngilo ngidlalisa umntwana ungaphakathi esiswini. Shuthi kwashutheka ke kwaphosteka ke ngaleyo ndlela ke. Sengibuka ke ama-comment eni ngoba uDali njoba nje ngibhizi mina ngidlalisa umntwana la esiswini, yena udlala igame efonini yabo, umuntu nje oyithandela amagame ke nje. Noma mina ngibuka i-TV yena usuke edlalela igame efonini. Noma mina ngenzani mhlambe ngibuka ama-movie yena usuke edlalela amagame, noma ngingekho ngisemsebenzini yena nje isikhathi esiningi endlini uyidlalela amagame efonini yabona. Bengize kathi nale DS ungcono ngivele ngiyikhiphe ngoba angiyifake ngoba ngenzela yena. Mina hle nginandaba ne-TV, mina ngibukela ibhola nje ebese ngidlalela uMaskandi waya eradweni yabo. So i-DS le ngangithi ngenzela yena. Manje akayinaka unakana negame le, amagame nqwaba amagame agcwele ifoni lapha. So ngibuka lama-comment enu, ahlekisa ama-comment enu. Kune-comment nje ephindaphindeke kaningi, abantu bethi hey cha unesibindi lo sisi, hey cha lo sisi, hey cha uyimbokodo ngempela lo sisi, hey cha unesibindi lo sisi, uthandana nomuntu ongafa nomnini. Hawu weba kwethu ayangibuza, uma kwenzeka ngifa kanti kuyobe kuqala ukufa umuntu yini? Mina engathi ngiyongcwatshwa njenge-president, lalelani. Yazi mina engathi ngiyongcwatshwa njenge-president ngempela phela mina manje. Engathi umngcwabo wami kuyomele ufakwe lapha kwi-schedule so president. Mhlambe kuthiwe ngizongcwatshwa nge-schedule 1 noma nge-schedule 2 of the presidential funeral. Ngoba phela mina ngiyabona nje ukuthi ngu-president vele nje. Ngu-president ongavoteliwe, ngiyinkosi engabekiwe. Ngibekwe yinina. Udalo wami Nkosi yami ngimphostila kanake kwakunaka. Hayi anisakhulumile senithi hey unesibindi lo muntu wesifazane. Yazi isitufuze isibutubutu. Ngidla kwelinonile akaze ngidle mina kwelondile. So niyakhomenta ke nithi unesibindi. Nani nafelwa abakwethu. Nani nafelwa. Into engixakayo la ukukhomenta ngisho abantu ngempela abafelokazi. Bakhala ngesibindi salesibutubutu sami lesi esongilethela ilokhuzi indodana la. Bathi unesibindi. Kanti bafethu ukufa kanti kuyobe kufika yini ngalelo langa mase kuthiwa kufe thina singomakhanya. Aningameni ngiyakhuleka lapha ebukhosini bakomakhanya, ngicela ukuthi mangifa Nkosi yami ngicela ukungcwatshwa ubukhosi mina. Mina ngicela ukungcwatshwa ubukhosi, mina ngeke ngajahwa amakhosi. Namanje ngiwaqaphila amakhosi ngoba mina ngingaphezulu kwaShaka, ngasho kwenye ivideo yami ngathi mina ilevel yami ngaphezulu kwekaShaka. Uyabona ukuthi uShaka wayenenhliziyo embi nje egwazana ngisho ungenze lutho. Wakwagwaza nje amantombazana awu10 emngcwabeni kaQueen Nandi nina. Ewagwazela nje ukuthi awakhala. Uyabona ukuthi uShaka wayenenhliziyo embi ngalendlela yokuthi weka kubulalele nje ukuthi akahambisani nawe. Hayi ukuthi khona into embo yenzile. Cha, akubulalele nje ukuthi akahambisani nombono wakho uShaka ke lo. Mina ngingaphezulu ke kwakhe ngoba mina ingqondo yami iyasebenza mina. Ngeke ngwenze lo masimba lawo. Uyabona?
futhi ke mina nginobuhlakani ngiwise uyabona ingakho mina uShaka kule age mina engikuyo uShaka kadafa akafikanga kule age engikuyo mina uShaka kade jafa kule age engikuyo ngeke kutshela ukuthi ngikiphi age ngoba nina nibona umuntu egezekile kanje eglowa bese nithi hayi ingane uMax ingane kanti lutho ukuphila kahle bakwethu lokho ngenza ngibe nje ukuphila kahle nje mfowethu utshwala ngiyaphuza kodwa angibuphuzeli ukudakwa ngibuphuzela ubumnandi ingakho ngingenayo idakwa face iphuza face ngoba utshwala mina ngibuphuzela ukudakwa ngibuphuzela ukuenjoy ngibuphuzela ubumnandi when I'm drinking alcohol I'm just having fun uyabona mina ningadakwa nonke mina ngeke ngibone ngidakiwe mina kuthiwa ngidakiwe phela mina ngiphatha ibhamu mina umuntu ophatha ibhamu akadakwa mina ngiphatha ibhamu mina I am the 24/7 security officer to my life ngingaba kanjani ke isecurity lempilo yami ngidakiwe ngibe yibodyguard lempilo yami ngidakwe nginyama phepha kuthiwa ngiyabanjwa ngapha nangapha ngiyofakwa emotweni mina hayi mina khohlwani bafana mina ingakho mina izinsizwa mazithi ifuna mina zihlezi zingithola ngiright zibone nazo ukuthi hayi lo muntu asivele sishuthe nazi vele simjabulele ayikho nje lento lena masithi siyamdubula sizogainani kulo muntu lo ngoba phela lo muntu lona uthandwa abantu wakwambulala umuntu maqeda wayisola ukuthi bumbulalelana umbulala wena espacing sakho sengqondo yesha sobungane sokubhayiza uthi wena uyambulala ngoba uthatha izinto ngama feelings njengomfazi uthatha izinto ngenhliziyo uze ukhipha isidumbu after susikhiphile isidumbu mawusubuka ireaction yomhlaba ngalowo muntu ombulele bese uyayisola kuthini nje ingqondweni zalabantu ababulala uChrisana abayisoli abakazi nje bayisola ngoba ireaction yomhlaba awubuke nje uGaddafi lo wase Cuba buka nje ukuthi iAmerica isola kanjani ngokumbulala manje because ibona babenza lokho ababekwenza spacing sabo sokuba sekhoneni ingqondo encane ingqondo yesha ingqondo yenyoni bengazo ukuthi lo muntu abambulalayo igolide lomhlaba manje bagxekwa ngapha nangapha bathi baya ngapha kuthiwe nenzane eCuba nenzane eAfghanistan bathi baya ngapha kuthiwe nenzane eCuba uphi upresident wase uyabona nje ukuthi hey bathwele kanzima bayayisola uyoba njalo ke mina umuntu oyophumelela mhlawumbe ukubulala mina ngeke akuthola ukuphumula ingakho ngathi mina umuntu oyobulala mina uyoba mkhulu kabi u6 hours engangilandelile ngoba mina ngiyathandwa mina ungithanda ngisho ungafuni ukungithanda mina ngithandwa ngenkani ngeyami nje inkani mina uyangithanda wena noma ngathi uyitshela ukuthi awungithandi wena uyangithanda wena uyazi uyobona nini ukuthi uyangithanda uyobona mhla sahlangana ukuthi ungithanda kangakanani wena uyangithanda mina kudala ngihlangana nezinsizwa lana kade iplanile ukuthi zizokwenza ushidi zifike lana phele konke lokho uthola ukuthi seyicela ukushutha nami seyifuna nokungithengela ibhodlela lo muntu kade eze kimi ngoba ziyafika kimi indaba ziyafika mina indaba ziyafika kimi mina ningahlala nibo u3 nibe izinkabi nithi niplanela mina eyodwa kulezo nkabi izoletha indaba kimi nithi niza kimi ngibe ngiqedile ngani ayawani encane umnyaka uyozuba emncane bafana hayi uthi phela ngeke sikhulume yonke into bafana hayi kodwa khohlwane nina niyangithanda nina nina ningithanda ukufa nami futhi ngiyanithanda kade